Yo Bishabeles, Bishawaneles, Sukile, Walkile Yambalo, Cabati Helta, Behla, Waye, to Chiculi, Tele Yucatan, Polalikalek, Amicon, Shetu Rakbin, Yanake, Stunshane, Yantung to Natsalu, Heads, Aluyela, Yanukashal Chak, Yanukashal Ha, Wayokoluno Peten, Yucatane, Enrique Alcocer Basto, Hol Popil, Umola il Protección Civil, Kusai Kohel Bilet, Letitun Shane, Letie 8-14 de septiembre, Yanicona, Kutukultal, Yantunu, Ukashal Ha. Tal chinil king yanuk amdal o la le kusabo yo helt mak le bajelo kusoko shan yanuk anda shanu yikal tak yokol 50 kilómetros ti hupel hora u kamile ik kuntalo ti helas kuchilo kukata titulakal mako be hachkau tanto bash yam bash kutsabe ohel bil mashanwa bash kuyandal yola mo yandal talamilo kuyalati mako yo helt bash yan beiton le shak alil kubetalo takte halk anabi lobo yanu chukik oli kapel metro kun lik ele ka nabi yole ikilukamile i koetele ha ku kashal helo ola le tu lakinil tu chumukil tu noholil yete tu nohol chik enil ulumil yucatante kun kashal ha ku ila helo inka alik 8-14 de septiembre bila yanu kandalu kashal ha tushan Bechaletie viernes kutala 9 de septiembre yantu tsabal ulak uhatsi le vacuna Pfizer yola le coronavirus le hela utial mako yantio 18 habo wa manalti le la utial mako machukantio le vacuna machuk partiobi wa hachun puli matsaba kunchu el vacuna tiobi beitun utsak ohelbil umola il tohola secretaría de salud tu kahil seye tekit yetel sotuta utial mako machukan le vacunal tio kunsabilo kusaba ohel bile te tu kuchilo ims bienestar seye yetel tekit yete tu kuchil secretaria de salud tu kahil sotuta beyo de tie 9 usaba le vacunate osbel kahilo kawigeshelo ulag bashil shank imbesa u mankinal más igual kolelo yokol cap Día Internacional de la Mujer Indígena umolay el utak muktal maya miatzil inde maya tu kahil muna beta lek imbesahila yete ku shank chimpolalti 10 juntulul kolelo hachiola no meyahil kubetiko letio Eric Villanueva mukul le makawlikesh saknok el walak baltelo hol popilo molay inde maya kialike ichitunshan letie meyahil beta vale muchtamba lilo chachi tabi chimpolta uchay kum muktung mas igual kolelo ichilebuka kino sokumana ichilek imbesahilo ancha hupelu sikbalilio la bash meyahil kubetik mas igual kolelo yetel beshan sak aholbi hehelas umeyah kolelo nok hehelas bishnoko gutsaba aholbil sak aholbil telo majo tsap tushan tak paho ichilet sikbalil ucho diputada Manuela Cocombolio Guadalupe de Jesús Champot Alejandra Sacil Sánchez Chan yete María López Balam Jujolinta Letzicabalil Betaba, María Elisa Chavarrachin, Betashan Shiwalik Tesho, los bordados de mi tierra, Uchuyilo, Inohlumil, Uyesahil no, Coton Heshakawilikesha, Jejelas 44, un pelele noco, Zacahol Bilo, Meyahil Betan, Tumen Kolelo, Tunoholil, Yucatán, Tukahil Muna, Utalo, Tekit, Beshan, Tukahil Mani. Ulak Bashilop Tushan, Hebistung, Upeshak Alil Beta, Weyile. Kuyali que titulak le empresa ya no 67% y chilibuka empresa wo kuyandal talamiltio le empresa wo le tietun kumya ichilubatsil mako hello kuyandal talamiltio le camp atakti le kan kimik tata silo kasmi le meya hilupa le empresa le kan mas actiu para lo camp atak minane mas kasmilo ti kuyandal le talamilo 67% ku Shulul ku binu shulul ku sokole 107% ku chukiktun taktial uyabil mako beitsa helbi edumen marro sikpat holin sikbela Ernesto Herrera Novelo hol popilo molail fomento económico Yucatane más yap kach empresa vincuyala tio familiar to me chilubatsilo uyumilo letio le empresa objelobo hebi shakilek abdut abal kambesa tile mako binayolo muyucho le talamil helo Lag bashite tu winalil agosto tanto man tu shankawi kesha waitulum Yucatane ya chahtung uyandal meyahilo taktung 405.906 juntulul mako chukik tsogutsaba al seguro social tule hayto mako tsaba seguro che beitun chik pahal uyilal hayp el meyakuyantal beitun uyalo mishiteming chik pak le bajelo tsauhel bile 6.3% ya chahiktushan Hualcaquete, que te lo Jabil 2021. Chele va a ser 50 igual que le suto que la. Pues mi clima está mal, no la va a chocar,